Ni mambura-inĩ ma mĩaka 20 ya kĩama kĩa ODM kĩharo-inĩ kĩa Mama Ngina, njukanĩrĩro ya mĩario gatagatĩ ga atongoria yakĩyumĩria kũrĩa atongoria amwe mamenereirie mwaho ũrĩa marauga ũkoretwo ũkĩgeria kũrehe njatũkano kĩama-inĩ gĩkĩ. Msifikirie mtatoa kafara, msifikirie mtatoa chambo. Sisi wengine damu yetu ni moto. Ukileta tualeta, ukija tunakuja, ukitukujia tunakukujia, ukileta noma, ukileta mbaya. Na mimi niko hapa nawaambia wazi, kama uko kwa hii jukwaa ama uko katika crowd, kama nia yako ulidhania ile pesa ambayo kwamba ulipatiwa utaweza kutugawanya, my friend, hapa ni wrong number. Hapa ni ODM. Makiregana na mĩario ĩno, atongoria amwe maugĩte kĩama kĩa ODM gĩtigũcoka na thutha mĩrũrũngano-inĩ amu kĩu tikĩo kĩhonia kĩa mathĩna marĩa marĩ bũrũri-inĩ. Baba, siku ya leo gharama ya maisha ikienda juu, tutaenda maandamano, wapende wasipende. Hichi chama kitajengwa na mazungumzo, lakini hichi chama hatutarudi tena nyuma kwenda kwa maandamano. Sisi tutaendelea kufanya kazi pamoja, na mimi najua ODM inasimamia haki ya mtu mnyonge. Atongoria ya magĩthiĩ na mbere na kuga nĩ nginya ngirimiti gatagatĩ ka Raila Odinga na thirikari ya UDA ikinyanĩrio gũkũ, atongoria ya makiuga megũthiĩ na mbere na gũikara thirikari-inĩ nginya mwaka wa 2027. Kama mlikuwa mnapenda baba, let us ensure the root of government implements the 10-point agenda. Na kama chama tumeamua jambo moja, tumesema ya kwamba baba alituacha katika ile broad based government. Ikifika 2027 wafuasi wa chama wataamua vile tutatembea. Ikifika mwaka wa 2027 tutaangalia ni nani tutaongea na yeye au sisi tutaenda peke yetu. Ngarari ici igĩtwarithio na mbere na gũthimana hinya na no ũrĩ na uge kĩama-inĩ gĩkĩ. If ourselves we are confused, let us not bring that confusion to the ODM people. That is the position. Otherwise, kila mtu atakuwa na kipande chake cha ODM. We need to go back to the people and have an NDC and see who the people want to pick to manage that same relationship. Hatuwezi tena kurudi katika opposition. Mambura maya matanyĩtwo kũrĩkĩrĩra mũthenya wa rũciũ kaunti-inĩ ya Kilifi. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ gĩcũa-inĩ, niĩ njĩtagwo Francis Madi.